aha ni kuri Top Figure TV nkuko twari basezeraniye twongeye kubaha ikaze mu biganiro bya Top Figure TV. Ngaho nguko rero nkuko twabwiye ko mukomeza kuguma ku murongo kugira ngo mugende mukurikirana ibiri ko bigenda bibera hariya kuri stade Amahoro. Noneho rero ubu tugiye kubagezaho urutonde rw'abaperezida bamaze kugera mu Rwanda baje mu birori byo kurahira kwa His Excellence Paul Kagame. Ku mwanya wa mbere by'ukuri rero turahabona uwitwa Andri Rajolina wa Madagascar. Ku mwanya wa kabiri haraza uwitwa Woveru Ramahaka wa Seychelles. Ku mwanya wa gatatu haraza uwo bitwa Dr. William Ruto wa Kenya. Ku mwanya wa kane haraza uwitwa João Lourenço wa Angola. By'ukuri rero ibirori biriko biragenda bishuha, biriko biragenda bisa neza. Ku mwanya wa gatanu hari uwitwa Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville. Ku mwanya wa gatandatu hariho General Mamadou Doumbouya wa Guinée Conakry. Ku mwanya wa karindwi turabona Clotaire Oligui Nguema wa Gabon. Ku mwanya wa munani turabona uwitwa Faustin Archange Touadera wa Repubulika ya Centre Africa. Ku mwanya wa cyenda turabona Philippe Nyusi wa Mozambique nawe yahigereye rwose. Perezida Sahle Workse wa Ethiopia by'ukuri nawe yahageze. Turabona n'umuturanyi rwose yamaze kuhagera cyane, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania nawe yahigereye. Ismail Omar Guelleh wa Djibouti nawe yahageze arahari. Hassan Sheikh Mohamed wa Somalia. Salva Kiir wa Sudani y'Epfo arahari. General Abdel Fattah al-Burhan wa Sudani arahari. Umwami Mswati wa gatatu rwose muramwibuka nawe yahigereye rwose. Perezida Masisi wa Botswana nawe arahari. Hakainde Hichilema wa Zambia arahari. Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe arahari. Perezida Nana Akufo-Addo wa Ghana nawe twamubonye yamaze kuhagera rwose. Umaro Sissoco Embalo wa Guinea Bissau ngira ngo uwo mutamo mwibuka cyane nawe yahageze rwose. Faure Osima Yasimbe wa Togo nawe arahari. Nguko rero ubwo ni urutonde rw'abaperezida 22 bamaze kugera i Kigali bari buze gushigikira uno munsi mu birori byo kurahira kwa Perezida Paul Kagame. Sabo gusa twagiye tumenya n'andi leta yagiye aserukirwa yashoboye kohereza abandi bari buze kwifatanya n'abanyarwanda mu birori by'uno munsi rwose. Abo twashoboye kumenya bahagarariye amaleta yabo hariho bita Maropene Rakoboka Ministre w'igeramigambi wa Afurika y'Epfo. Hariho Ousmane Sonko Ministre w'intebe wa Senegal rwose we hageze ejo nimugoroba. Abatari bakingira ngo mwagiye mukurikira abashe gukurikira Top Figure TV mwagiye muri uko byagiye bigenda. Ariyo mpamvu tubasaba gukanda subscribe rwose. Kandi subscribe ukikana nawe hefu kukazogera kugira amakuru y'uno munsi rwose n'ayandi yose asanzwe agenda anyura kuri Top Figure TV agende akugeraho. Mu bandi bagiye baserukira amaleta yabo turabona Jessica Rose Epere Arupo ni vice president wa Uganda. By'ukuri bo byaje kuba uvy'umwihariko kubagiye bikurikirana kuva ejo bundi amakuru ko yagiye avurwa uko yagiye aca ku binyamakuru bitandukanye. Noneho ntabwo yazanye n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi Kainerugaba rwose ejo nimugoroba yari yamaze kwigerera i Kigali mu Rwanda aje gushigikira cyangwa se aje mu birori by'irahira rya His Excellence Paul Kagame. Sabo gusa rero noneho mu bandi twamaze kumenya nabo nyene bagiye baserukira amaleta yabo.
by'ukuri ni benshi bamaze kugera i Kigali, ariyo mpamvu twebwe turagusaba ngo ukande subscribe kugira ngo uko amakuru yacu y'uno munsi agenda anyura kuri no channel yacu agende akugeraho byoroshye. Turaje dukomeze n'abandi baserukiye amareta yabo, n'abaje bava hanze y'umugabane wa Afrika, abo twebwe turabwira n'abaje bava ku mugabane wa Afrika, n'abandi baje bava hanze y'umugabane wa Afrika rwose, abaje bava ku mugabane w'Uburayi, abaje bava ku mugabane wa Amerika. Ukande subscribe ukomeze gukurikira nuko rero mwakoze gukomeza mukurikira ibiganiro bya Top Figure TV. Rero nkuko twari dusoje kubibabwira, twego turabwira abaperezida cyangwa se urutonde rw'abakuru b'ibihugu 22 bari bamaze kwishikira i Kigali, baje gushigikira cyangwa se baje mu birori by'irahira bya His Excellence Paul Kagame. Noneho rero twari tugeze kubabwira abaje bahagarariye amareta yabo cyangwa se aho abaperezida b'ibyo bihugu bizeye ko aribo bakwiye kuba mu birori by'uno munsi. Kwikubitiro turakomeza, hariho Patrice Trovoada, minisitiri w'intebe wa Sao Tome and Principe, nawe yamaze kugera i Kigali. Hari Abdoulaye Diop, n'ububanyi n'amahanga wa Mali, nawe yamaze kuhagera. Rwose ari nayo mpamvu twari ko turabwira ngo kugira ngo amakuru y'uno munsi agende akugeraho ku mwanya atanicyo utakaje, tugusaba gukanda subscribe rwose. Niba utari bwakanda subscribe kuri channel ya Top Figure, kuyikandaho rwose kugira ngo amakuru agende akugeraho. Turamubonye kandi umusaza wahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo, nawe yamaze kuhagera, yabaye mu bizerwa n'icyo gihugu ko nawe agomba kuba mu birori by'uno munsi. Tiemoko Kone, vice perezida wa Cote d'Ivoire, nawe wahageze rwose, nawe yagiye gushigikira ibirori by'uno munsi. Twamubonye rwose Ibrahim Bugari, perezida w'inteko ishinga amategeko wa Algeria, nawe yamaze kuhagera. Rero aho nibo bashitsi dufite baje baserukira ibihugu cyangwa se amareta yabo. Noneho by'umwihariko dufite n'abandi bashitsi novuga badasanzwe baje bava ku mugabane w'Uburayi, muratuyanganya baje bava ku mugabane wa Afrika, n'abashitsi badasanzwe. Ubyumve ko badasanzwe, ntabwo basanzwe rwose, ari nayo mpamvu tutabashize mu baje baserukiye amareta cyangwa se mu baje abizewe n'abaperezida b'ibihugu. Ku mwanya wa mbere wabo bashitsi rwose turahasanga indashikirwa, mwese muzi mukunda cyane Louise Mushikiwabo, n'umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, nawe rwose aza yamaze kuhigerera, yakiriwe nk'umushitsi w'iteka, nawe yaje gutera iteka ibirori kiri bube uno munsi. Ubugira kabiri, uyundi mushitsi w'iteka dufite ni Musa Faki Mahamat, perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Rwose rero abo nibo bashitsi b'iteka baje bava ku mugabane wa Afrika. By'ukuri rero nkuko twagiye tubabwira, tugusaba gukanda subscribe uko amakuru agenda anyuragirana, uko agenda acyaho rwose turagenda tuyakugezaho hano kuri Top Figure TV. Mwakoze no gukurikira ibiganiro byacu, tubasaba rero gukomeza kuba ku murongo, natwe icyo tugiye kubakorera rwose tugiye kubashakira amakuru ajyanye n'ibirori by'uno munsi, bitabakure ya Top